Hello, concern movement. Quick breaking news. I want to say, Sofo has been arrested. UK. Friday night train. We UK Home Officers. We UK Police. There are 9 people. First one know where Jumomu the Home Officers, but a Jumomu the fear now. I'm Friday night. UK Police. Remember, there are 9 in numbers. Reports. Nipa no report to omo the omo de kan ho nie ye say oye adro powder ni bi oye notorious person we kum nipa no wadwane and I was coming nkofo bebre wa frodo nkofo bebre eti UK police eche ayesofo boache Friday no omo ko ni fie one na ire no etim omo ko bo a whole lot of searchings. Almost 1 hour, and nobody yes are searching, and I said, bro, 1 hour. And Nanka was some a passport to Bomanji because almost check here, no, I did be a watching be here. I'm not UK one, a number, quanto pepe. Abusia odifo kwabnesi Ajagurah de betoja se odini nua sofo boache enta wante bi esi omontem sofo boache abra kokodru UK no na ono so be kire ni nsemu ene nia difo kwabnesi ama ede aye no ene tumi a wo kire se efri difo kwabnesi ama so ekọ se difo kwabnesi ama kura oni tumi bi abiem enu ntini aka no ono na ho de ni experience ana odidi hu ewo Ghana ha na ono kura no onye sofo ene honhom a enye difo kwabnesi ama dia asese honhom na free ne so ene ensem bebre ena sofo boache eba abontin a obekan ye edifa ne nwa kwabnesi ama ho kwabnesi ama ye dodo na atwen ya asan ka abontin aba be mu ayo o ma amre kakra anche ena ono so oba abontin be kire se afei ena ne bofu pani ama ne kwan ene ono so be bro nsem so pa de trade for kwabnesi ama de trade nwa sofo boache kire ne ono so ayama no ene ungrateful ene ne maame kra no kire se wo hwe no de dan evidence ni na ba abontin a wo kire se dan ya wo sima ne maame ono kra gya ye se boache nso aso boache entimi ato aso nyina ne nyina Ghana fo animsem ne audio bi a ba beto abontin kire se difo kwabnesi ama life no be ye mo ka se obema ne nwa sofo boache abre pa ema obehwe ye wi obehwe kra wiase no owu no ho ano da wiase tina no enye ne de na enum na lady bi wo TikTok ba abontin be ka se eye hunahuna na difo kwabnesi ama ehunahuna eye ne nwa sofo boache na tumi bi eni ho a ewo ne so na obo apa ba be yesi na wo hu bebi a ne nwa sofo boache etse enu nti obeba obeya se police fo be kwa kwache no na waba abontin aba be ka se se me ka se me bofo no e de ne nwa no ba Ghana apa ne nwa de na ba Ghana na Ghana fo hu se ampa 2 minutes that's one so abusuya ene audio bi aba bontin chesa ampani ampa ne nwa ne ampa sofo boache ya chi no ewo UK aso kwabnesi ama bofo no ene ama kwa kwache no anase kwabnesi ama na ena abopa emi akwa kwache na se ya chi no po sofo boache ye den ene etimi echi no ewo UK. Hello, concern movement. Quick breaking news. I want to say, Sofo has been arrested. UK. Friday night train. We UK Home Officers. We UK Police. There are 9 people. First one know where Jumomu the Home Officers, but a Jumomu the fear now. I'm watching Friday night. UK Police. Remember, there are 9 in numbers. Reports. Nipa no report to omo no the omo de kan ho nie ye say oye adro powder ni bi oye notorious person we kum nipa no wadwane and I was coming nkofo bebre wa frodo nkofo bebre eti UK police eche ayesofo boache Friday no omo ko ni fie one na ire no etim omo ko bo a whole lot of searchings. Almost 1 hour, and nobody yes are searching, and I said, bro, 1 hour. And Nanka was some a passport to Bomanji because almost check here, no, I did be a watching be here. I'm not UK one, a number, quanto pepe. It's a fina, almost yet as a minu shimo. It is as a watching a watching, said yen has seen no member life. Now, my baby children, why the report on a kwabnesi ama, and a guy be a now new, so kwabnesi ama ni new and echo. And I could some man a fan or so. And my yes, and remember life. Na my baby chichi mo. Na mo dear echo. Deep and no be an only in ya somewhere.
na muntam tete a obi wo won ne nya asa na muntam tete a onyu nya ya nka wiase no so hwe nyina ato no me donyame ase nipa tumi ya den pa o ena kwa bless ya ma na chiwade dia wode kana ebema na brabo asɛe no obi a ofiri fie ho ankasa oye twotwomucho aka akyerɛ me maybe you may not need it now but in future me de ba betudwa ane obi bisa say didn't know report boache or report boache because na sorry no egu enkrofo nrɔhye asɔre ne biom ɛna ɔmo wo mu ne yɛ nkrofo a ɔmo kwan no ɔmo hia ɔno ne ho mboa eti ɔyɛ saa sɛ gya ne nuane ba oba be dede o social media say man can't jump side Ajagurah be ma me nuane abagana me nuane na aba no and yes we still get nkrofo ɔmo adwum yɛ ha ɔmo aginedi but now they don't know say behind the scene no ɛyɛ report ɛna ɔmo report ne nuane ɔmo report ne nuane to extend say ne nuane kwa tom powder ɛwɔ abrichiri hɔ eti na omukọ boss searchings no ba omo afa na omo san ka na laptop omo hwe ne wallet mu card wo mu bie ne ho omo de ne nsa kan omo nsa kan ti say bo ache ne so wo he say oyo okay meba life na ma be cheche ni nyina mu aya hwe ho so yi until say obenya asam a ye di sika solve no satan na won say I know people and I have people is not the same. If you are making friend with people I so make a friend with obi a unya asama obewo ho ama Ntebusia pretty lady audio yi no de ababonti kire ninti a sofo boache ya chi no eni nipa enam so eme kire sofo boache na o kire na wo kasa ne wo na wo kire nsebim se sofo boache krata ase no bibi odi ko UK ho no eye ade a ye proje no nti no omantimi omo ye ne nsem no mu ehwehwemu nti UK de se ne nyina wo mu didi ne se omo ye ehwehwemu ni wie na ne omo de bɔ no ne nti omo gina so de kɔkye no enye sa neti a sofo boache eho so na se ne enim di for kwabnesi ama no so yenim se asem we se fa na so o ma ne besen kwa o ma bontin ebeba mu aye nti ye wa atwe ye mi atwen se di for kwabnesi ama so ebeba bontin e de ono so ne side no ebeba de ba pe me de beba aba beso ma ye hu se ne nsim gye no e wo comment wo afi wo bia na we mi subscribe button so e de ama me too much gh we are na notification bell no aka ho se na be ya upload be bia onsa ebetimi aka wo so akọ Facebook nso a e too much gh ho so like na share if no that's my crown.